nuus vanaand. Die minister van elektrisiteit sê dit behoort nie 'n te donker winter vir Suid-Afrika te wees nie. Die nasionale vervolgingsgesag lê beslag op miljoene rand se goedere van verdagtes in die asbesdakverwyderingskorrupsiesaak. En 'n opgewonde skare wag Suid-Afrika se aflosblitse by die OR Tambo lughawe in. Goeienaand en baie welkom by die Afrikaanse Bulletin. Die minister van Energie en Elektrisiteit, Dr. Gosiyenso Ramogopa, sê laaffases beurtkrag is die winter Suid-Afrika se voorland. Hy het vrese besweer dat 'n donker winter op Suid-Afrikaners wag, nadat fase 2 beurtkrag vanaf gister tydens spitstyd ingestel is. Die jongste kragonderbreking volg weens vertragings om opwekkingseenhede weer by die netwerk te voeg, wat 'n bydrae van meer as 3000 megawatt lewer. 'n Bykomende verlies van 1385 megawatt word toegeskryf aan onbeplande instandhouding. Die minister is daarvan oortuig dat die land op koers is met die energieherstelplan. Onderhoudswerk is by Letabo en Kusile verskerp, wat toegeskryf word aan die 252 miljard rand se waarborg wat in 2023 van die nasionale tesourie ontvang is. Our maintenance is divided into, let me say, 3 categories. We've got routine maintenance, which is part of that happens daily, and then we've got the general overhauls, which is mostly the capex part. That part is normally it's around 12 billion per annum. And then we've got on top of that what we call abnormal maintenance. That's when we are also doing projects, like we are putting in the emission projects in different sites. So like what we are doing as well at Quebec and most of our sites. That total capex is about 30 billion per annum. That promise of making sure that that plant maintenance comes down to below 5,000, we have not been able to fulfill it. So essentially, we have experienced what in technical terms we call outage sleeps. Those outage sleeps, they amount to about 3,100 megawatts. So we had said that when we enter this winter period, we would have brought down that plant maintenance, and in this instance, by 3,100 megawatts, and those units have not come back. Eskom sê na verskeie probleme met die vervaardigers van sy toerusting, ondersoek hy nou ander moontlikhede. We've learned some lessons from the first incidents of this year, and we had started a very different planning approach with our OEMs, where they're involved right at the beginning in a much more deeper way. And we have brought on closer to us some of the OEMs who are able to help us with specialist areas that have caused some of the pain points that we observe. So we are moving in that direction. Fase 2 beurtkrag duur tot môre aand om 10:00. Eskom sê intussen dat 'n aantal gewelddadige betogings by sy aanlegte in Mpumalanga bedrywighede ontwrig het. Betogings by Kriel, Matla en Kendal het die afgelope 2 weke voorgekom. Werkloosheid in gemeenskappe naby die aanlegte is vermoedelik die oorsaak van die betogings. Betogende gemeenskapslede eis onder meer werksgeleenthede. Eskom is not coming to board in talking to the communities. Young people, they still remain unemployed. The stakeholder engagement forum doesn't sit. Volgens Eskom word die protesoptrede aangevuur deur waninligting oor werksgeleenthede. Die kragvoorsiener sê betogings ontaard soms in geweld. Eskom is aware of the misinformation circulating on social media about job opportunities at power stations. This misinformation requests members of the public to submit their CVs at the different power stations. These false claims not only disrupt the normal operations of the power stations, which are meant to generate electricity, but they are also criminal in nature. Volgens Mokoena sal gemeenskapsleiers in kennis gestel word van moontlike werksgeleenthede en inwoners word afgeraai om aanlegte te besoek. 10 betogers is verlede week in hegtenis geneem by die Kriel-aanleg weens vermeende openbare geweldpleging. Hulle is na hofverskynings vrygelaat terwyl die saak ondersoek word.
'n maand nadat 'n multimiljard-rand gas na kragprojek met groot fanfare aan die Matlosana munisipaliteit in Noordwes oorhandig is dit in sy spore gestuit na vrae oor onder meer die maatskappy wat die tender gekry het en of dit aan regsvereistes voldoen. Die adres van die maatskappy wat die tender gekry het, is na bewering die van 'n sushi-restaurant in Kaapstad. Die 15 miljard rand openbare private vennootskap met die Urban Blue International maatskappy sou verantwoordelik wees vir die oprigting van 'n gas-na-krag-aanleg met 'n opwekkingsvermoë van 99 megawatt elektrisiteit. Die Noordwesse LER vir ekonomiese ontwikkeling Bitsaling Kopane het die projek aan die Matlosana munisipaliteit oorhandig. Dit is egter deur die munisipale raad verwerp vanweë kommer oor verskeie kwessies, insluitend onbeantwoorde vrae oor Urban Blue International. The deal has been altered pending full public consultation and legal compliance. This project is set to involve converting gas into electricity, although this was not fully explained in detail to the council. Investigation revealed that the company's business address is connected to a sushi restaurant in Kuilsrivier, Cape Town. Their website address was created 6 months ago while claiming to do business since 2017, and the company is in process of deregistration due to non-compliance with the Companies Act. The credibility of the company was questioned. This company cannot handle the project of this magnitude. So we as the EFF all can say that these allegations, we have taken cognizance of them, we have taken note of them, we are going to investigate, we are not going to leave any stone unturned for the benefit of the people of Matlosane. Die Departement van Ekonomiese Ontwikkeling sê die provinsiale tegniese taakspan wat die projek lei, werk nou saam met die munisipaliteit om te verseker dat aan alle wetlike vereistes voldoen word. The provincial government has handed over the project to the municipality, so it is incumbent upon the municipality to ensure that all relevant processes and procedures are followed so that the project can be implemented without any glitches. Volgens die bepalings van die ooreenkoms sal die Urban Blue International gas-na-krag-projek elektrisiteit opwek en dit verkoop aan die regering en plaaslike gemeenskappe. Die eienaarskap daarvan sal na 20 jaar aan die munisipaliteit oorgedra word. Die munisipaliteit het nie gereageer op die SAIK se versoeke vir kommentaar nie. Die Amerikaanse president Donald Trump was in Doha, Qatar op die tweede dag van sy 4-daagse besoek aan die Midde-Ooste. Samewerkingsooreenkomste is aangekondig, insluitend die lewering van Boeing vliegtuie aan Qatar ter waarde van $200 miljard. Trump het vroeër in Saudi-Arabië vergader met die Syriese president Ahmed al-Sharaa en daarop aangedring dat die land verhoudinge met Israel herstel. Dit volg nadat Trump sanksies teen Sirië opgehef het. Sy Midde-Oosterse besoek is egter in omstredenheid gehul na sy aanvaarding van 'n luukse vliegtuig as geskenk van Qatar. Trump wil die Boeing 747 wat meer as $7 miljard kos as die nuwe amptsvliegtuig gebruik. Beslagleggingseenhede lê beslag op eiendom van die beskuldigdes in die asbesdak verwyderingssaak. Meer hieroor en ander plaaslike nuus net hierna. Die nasionale vervolgingsgesag se beslagleggingseenheid gaan beslag lê op eiendom van die beskuldigdes in die asbesdak korrupsiesaak wat in die Bloemfonteinse Hooggeregshof aangehoor word. Daar gaan beslag gelê word op onder meer 'n Mercedes-Benz G63 wat vir R2 miljoen kontant gekoop is en 6 eiendomme met 'n totale waarde van R32 miljoen. Die bates is glo bekom uit die opbrengste van die korrupte asbesdakverwydering en geldwassery kontrakte. Die NVG het bevestig dat daar op die bates van die vermoorde Ignatius Igumbambane, sy vrou Michelle en hul entiteite, sowel as die van medebeskuldigde Sello Gadebe, beslag gelê word. Die bevel bevries en stuit enige pogings om die bates te verkoop. We presented evidence convincingly to the judge that these were proceeds of crime, and it is part of an aggressive strategy by the NPA's Asset Forfeiture Unit to ensure that the state capture-related cases, the financial incentive that many accused persons derived from that, is taken away from them.
Vroeër vandag het regter Philip Loubser beslis dat die regsverteenwoordiger van die voormalige premier van die Vrystaat, Ys Magashule, wel die eerste staatsgetuie mag kruisondervra in 'n binneverhoor van die asbesdakverwyderingssaak. Sholoto se regsverteenwoordiger het vroeër aangevoer dat dit in belang van geregtigheid is om die binneverhoor ondervraging toe te laat, omdat Sholoto volgens hom in 'n lokval gelei is en gedwing is om Magashule te impliseer. Sholoto betwis die hof se jurisdiksie om haar te verhoor en voer aan dat haar uitlewering aan Suid-Afrika onwettig was. In die Palm Ridge Landdroshof van die Gautengse Oosrand het een van die oorlewendes van die dodelike brand by die Usindiso gebou in Johannesburg angswekkende oomblikke tydens die voorval beskryf. Nolotando Mzizi getuig in die verhoor van Sitembiso Mdlalose wat daarvan aangekla word dat hy die brand gestig het waarin 76 mense in Augustus 2023 gesterf het. Mdlalose staan tereg op 76 klagte van moord en brandstigting en 12 van poging tot moord. Hy het erken dat hy die brand gestig het om 'n moord te verdoesel, maar meen dit was nie vooraf beplan nie. Die SAIK soek nie nog 'n reddingsboei van die regering nie, maar erken dat sy bestaande befondsingsmodel wat onvolhoubaar is, aandag moet kry. Lede van die staande komitee oor openbare rekeninge was oor die algemeen tevrede met die terugvoering wat hulle van die openbare uitsaaier ontvang het. Hulle is egter ook bekommerd oor hoe wetgewing die entiteit se kommersiële lewensvatbaarheid benadeel. Die Departement van Kommunikasie en Digitale Tegnologie sê ondanks die entiteit se finansiële toestand is daar tog vordering gemaak. An entity who in my view has gone far better than what it used to be since the new board took over. They have actually stabilized SABC. Die SAIK voldoen wel aan die wet op openbare finansiële bestuur, maar sy mededingendheid word beperk wat 'n impak op sy vermoë het om uit te brei en sy vermoë om 'n inkomste te genereer belemmer. The current funding of the SABC is unsustainable. It would be remiss of me not to say that. We've spoken about the competitiveness in this industry, whereby there's new competitors that have entered our market and we are genuinely unable to compete at the speed of change with our current funding. We genuinely are not in the market for a bailout. But what we are asking is that the SABC must be funded in order to deliver the public mandate. Die komitee kon die probleme insien. Either the SABC gets the capital, access to the capital it needs, or we narrow its mandate. We cannot have things both ways. We cannot. That's the long and the short of it. Let's not beat around the bush. I think the number for the unfunded mandate is about 7.5 billion. And that is in the current year. And that 7.5 billion means there are things that you are either not doing or you're taking money from other critical areas of the institution. That is going to collapse in on itself. Die SAIK het sy kommer oor die oorskakeling van analoge herhaal en die gevolge wat dit kan inhou uitgelig. Chabeni het gesê sy is ten gunste van die digitale migrasie, maar dat dit stelselmatig moet plaasvind sonder dat die entiteit kykers verloor. Die SAIK-raad het toegegee dat die gebrek aan verhogings by die entiteit 'n sielkundige impak op sy werkers het. In die afgelope 5 jaar was daar slegs 'n eenmalige 6% verhoging. Die raad het bevestig dat hy die kwessie oor verhogings hersien. Eybre Babie, SAIK Nuusparlement. Afgevaardigdes by die konferensie van die Internasionale Forum van Terrorisme Risikoversekeringspoele in Kaapstad beskryf die internasionale risiko-omgewing as toenemend kompleks. Dit sluit in uitdagings soos die impak van klimaatsverandering, politieke geweld en terrorisme. Dis die eerste keer dat Suid-Afrika die konferensie aanbied. Organiseerders sê 'n vinnige veranderende wêreld en groter globale onstabiliteit vereis samewerking en dat inligting gedeel word om veerkragtigheid vir maatskappye en lande te verseker na katastrofiese gebeure. Meer as 20 lande word verteenwoordig by die konferensie waar onder meer bedreigings soos kuberaanvalle, die impak van burgerlike onrus en geweld bespreek word. From terrorism risks and increased cyber threats to severe weather,
We recognize that today's risks transcend borders, requiring coordinated strategies among our member countries. Die Suid-Afrikaanse Spesiale Risikoversekeringsvereniging, wat die gasheer van die konferensie is, sê globale veranderinge, geopolitiese spanning en politieke geweld bedreig die samelewing en finansiële stabiliteit. You've had, for instance, the Ukraine-Russia war that is ongoing. You've got challenges of what's happening in southern in Sudan and so on. So you've got these geopolitical disputes, and these disputes, for them to be resolved, the world has to come together and say, how do we collaborate? How do we build resilience to ensure that we are able to manage this risk? Verteenwoordigers van Sentraal, Wes en Oos-Afrika sê die streek is nou berig vir terreuraanvalle en meen die impak van die vernietiging van kritieke infrastruktuur tydens terreuraanvalle moet nie onderskat of geïgnoreer word nie. In East Africa, Al-Shabaab is the leading terrorist organization. They are attacking telecom properties, bridges, roads, hospitals, schools. The same in Central Africa, the same in West Africa. Die konferensie duur tot môre. Vanessa Puna, SAK nuus, Kaapstad. Die Raad vir Arbeidsverhoudinge in die Onderwysdepartement is bekommerd oor die toenemende getal onderwysers wat skuldig bevind word aan seksuele wangedrag. Minstens 39 onderwysers is die afgelope boekjaar landwyd skuldig bevind aan seksuele oortredings met leerdlinge. Die raad eis nou dat die departement meer opleiding en bewusmaking hieroor verskaf. Die raad sê gevalle van onderwysers wat kinders seksueel teister of onwelvoeglik betas, neem toe. In the 2023-24 financial year, we had 82 cases referred, and 2024-25, which ended end of March, we had 111 cases referred. So there is that increase in cases, and of those cases referred, 39 teachers were found guilty and 7 were not. Die Nasionale Onderwysdepartement sê hoewel onderwysers deur 'n keuringsproses gaan, is daar steeds diegene wat hulle skuldig maak aan onwettige bedrywighede. Some people get vetted. Once they are in the system, then they get involved in criminal activity. So vetting is not a guarantee whatsoever. We need to focus on changing the mindset, remind the adult that they have a duty to protect the young person that is in front of them, that they are supposed to educate, that they are supposed to nurture. Die departement sê daar is soms teenstand wanneer hy teen oortreders optree. There are cases where male teachers are involved in sexual relations with girl learners. When we want to intervene, the families tell us that they've already resolved those matters outside the framework of the law. Die raad het die versekering gegee dat hy sal voortgaan met optrede teen onderwysers wat dink dat hulle hiermee kan wegkom. En nou vir die markaanwysers soos om 8:00 vanaand. Opgewonde skare het Suid-Afrika se aflosblitse by die OR Tambo internasionale lughawe oos van Johannesburg ingewag. Suid-Afrika het boaan die medaljeleer van die wêreldafloskampioenskappe in China geëindig en spog met 3 medaljes, 2 goud en 1 brons. Suid-Afrika se triomfantelike aflosspanne het 'n helde ontvangs gekry. Van die spanlede is op skool en is deur klasmaats verwelkom. Ondersteuners, vriende en familie het ook hulle stemme dik gemaak met die span se aankoms. Die mans 4x100 meter en 4x400 meter spanne het goud verower, terwyl die vroue 4x400 meter span 'n bronsmedalje gewen het. Die gemengde 4x400 meter span was 5de in die eindronde en het vir die wêreldkampioenskap in Tokio gekwalifiseer. Dit is my altyd so ongelooflik spesiaal om
so 'n ongelooflike ontvangs te kry as ek by die huis kom. Ek het altyd hoendervleis oor my hele liggaam en dit gee net so warm gevoel in mense hart om te weet dat jy so groot nasie het wat agter jou staan. We just had like a nice blend of just youth and experience, and I mean we gave probably the two toughest legs to the youngest athletes, with Leonard Kukumura and Udeme trying to win the cut, and Kukumura bringing us back into a pole position, So it's not really a me story, it's a team story. Ek en Udeme is een van die mense wat nou gaan upcoming wees. Ek voel ons gaan dies wees wat nou die spanne maak en goed. So vir my selfvertroue, ek is baie trots op ons twee. Ek voel ons het dit verdien en ons het daarvoor gewerk. Suid-Afrika se vorige beste vertoning by die afloskampioenskap was 'n enkele silwermedalje wat die span se vertoning nog meer merkwaardig maak. Ten slotte, die 78ste Cannes Rolprentfees is op luisterryke wyse geopen met al die verwagte pragt en praal. Maar die nuwe kleredragreëls wat glo op kort kennisgewing ingestel is, het sommige sterre onkant betrap. Die bygewerkte reëls verbied oormatige naaktheid en reuse rokke met ellelange slepe. Gevolglik moes planne ter 11 ure gemaak word om seker te maak niemand trap op 'n sleep op die rooi tapuit nie. I had an amazing dress by Gupta to wear tonight, and I cannot wear because the train is too big. So of course, I'm going to follow the rules. So I had to make a pivot. Diegene wat oor die tou trap, kan toegang tot die rooi tapuit geweier word. Well, that seems to happen, every time with Cannes. I remember a few years ago there was a ban on selfies. There was also a ban on women wearing flat heels at Cannes, and there was an uproar about that. I think it was called Heelgate or whatever. And now we hear that no nudity will be allowed on the red carpet. In my mind, it's not terrifically important. Niemand is seker waarom die strenge reëls skielik ingestel is nie. Maar die afgelope jare het gaste en bekendes die grense toenemend verskuif. Sogenaamde naakte rokke is byvoorbeeld gereeld op internasionale rooi tapuite gesien en dit het 'n uitdaging geword om tussen die lywige slepe deur te vleg. En dis vir ons groet vanaand, 'n mooi aand verder, totsiens.